na le batho na jwale ba mamelletseng ba dutseng hodima maqeba maphelong a bona ka o se fumane bana o lekile ntho tsohle patetse ntho tsohle dingaka o di tsamaile wa tseba to an extent ya hore ona le batho be ibang kana go tse di motho aba compromise di principles sa hae motho antsa sa tsamaye dingaka ka lebaka fela la o leka ho tlisa khotso le ho tlisa lethabo ka ra lapa o iphumane a kene ka rongaka hore fela hana ka tlisa lesea ka ra lapa lena le ka jeno ha so gone rwa kuwe o bitswe ka mabitso le dilemo di a palamana wena o fuwe thari o fuwe bana ha o gone le o leboha ka bana ha o atlamisa molomo o khesa bana be ile ntlhonolofatso tswa modimo ke o ruta ka o leboha tswile na le batho be bang they had better plans and great plans bophelo le modimo a tseba mara maobane re ne re ba pata re ba boloka re ba isa nqalong e kgutsitseng wena hlolwa fela le kore ba tseba kore ke tlwelella pa lena ka sheno ke ka rantlo a thapelo ke leboe fela ho bula mahlo ke a tseba bophelo bo so fitli mo ke bo batlang teng tseba bophelo bo so fitli mo ke bo kopileng teng empa ke tsoe fela re modimo ke a leboha ka hore nama e ntse kopane le moya bana sonta se seng a se fitla o mabaka o di tori o di nthonto kore o diary ya hao e besa mare o tloa ka manta you are the first one to start complaining ore tafitang ka busetsang ho Jehova ho bane me hauhelo ya hayo e dutse honna akobele le tswalo seng hona kgweding ya 10 le ha o sa lo etsa tsengata ka zone 14 Sebokeng empa nna le wena ha re ise ho leboha le ha o sa isi ntho tsengata ka jeno ke a tseba o dubakane moyeng wa ha empa re ise fela ho leboha ke a tseba emong la pala ile qhaleile la fela tuka 2022 empa udima tseo ene kare modimo udima tseo tse etsaetseng ke sentse ke hema le hona jwalo hore na ke tswelella jwang ha ke tsebe hore na ke khona jwang ha ke tsebe empa o tshwanelwa ke tlotli ke o mema o sengona tlotlo o fupere fela diteboho re isa diteboho ho Jehova ya re tsosa re isa diteboho ho Jehova yenwa e ile re batho ba o sebetsang le bona ha ba o dulela makgotla ba o rerela bobe ba batla o bona mosebetsi wa o fedile Jehova yenwa a kena dipakeng a re sengwaka ke wa ka yena ke mo khethile ke mo bitsitse ka lebitso tse dintsa dintwa tse neng di etsala ka 2022 ha wa ka wa tseba ka tsona modimo na o lwanela a ikgutseditse fela baba mbalona ka 2022 o tloisa qala ya ba mabitso a lona mathakara dingaka
ntho di rewe mabitso a lona mafito a tlangwe ka malapa a lona dithapo di kopantswe ditlhare di kopantswe o lwana lwe empa o no sa ka wa itseba ntho Jehova nna o lwanela sala ke bua o tlwa le mosena sa qala ke re modimo o tla o putsa jwang ka tse kgolo o sita o leboha ho tse nyane lo ananela tse nyane o fa jwang promotion modimo bane isala o fatse wa o fileng tsona le ka jene o soka o be o ya o lo leboha wa hao kukopa o bo o kope hape mare ho leboha o lebohane ho wena ho matsonga hao horna le mose o se qetella jwang and that will determine hore se tlo qala jwang ho tswa wena hore ha le mose se felella you decide to be the same person who's full of complaints fela empa as appreciate